पाइका न्यूज एनालिसिस तकी पाउ खरा लौबिसी यामना फजबा अनोब मौंगी अनकन्वेंशनल वार टैक्टिक्स अमा ईरान दा होकिबा नुमित कुमनी मरिनी दा उबा फंगले ईरान लेपाक सिनबा थुंगना एंटी एयरक्राफ्ट गन AK-47 न चिंगबा कया कापा नुपी सिंग यावना मिचम सिंगदा तंबीबगी ट्रेनिंग सेंटर हांगदोरखरे USA ना खोंगमी लानमी थाजिन गनी खलंबा अदु ईरान गी अनोब खोंगथांग असी उबदा खोंगमी लानमी थाजिन बगी वा अदु मचिंदगी थोखिद्रे किंग ऑफ अनकन्वेंशनल वेपन्स अमदी वारफेयर हायरगा ईरान बु खंगनरे वेस्टर्न वार मोंगर सिंगी लान गी जहाज थौजिलगा मनाकता खामबदा थक थक निकनरंबा कया अदु ईरान गी शहीद ड्रोन्स की बदगी किलोमीटर लिसिंग अहुम लाखना थौदोक्तुना लोत्तुना लैहनखिबा मयाम अमा मियामना उनखरबनी लैपाक अमतना F-35 पु कापथबदी लायरदना पाइबु पाइखटखरबदी सिस्टम अमतना ट्रैक तौबा ngamdi हायदुना यामना तांगना USA गी एलाई सिंगदा अमेरिकाना F-35 प्लेन सिंग असी योलंबनी अदुबु ईरानना हानबा ओइना F-35 असिसु कापथबा ngamle हायबा उठखिबदगी पृथ्वी गी लैपाक कयाना F-35 लैनबा तानरंबा अदु पॉलिसी होंगदोक्तुना अहोंगबा मखलगी ड्रोन्स पुथोकनबा तौबदा ओइना पैसा थाजिनबा हौखरे इंडिया गिसु अहोंगबा मखलगी ड्रोन्स पुथोकनबा होटनरी हायना सरकारना लाउथोखरबनी हौजिक असी क्यूबादा USA ना माइकई मरीदगी थच्चिंदुना पृथ्वी गी लैपाक सिंगदगी फुल ओइना आइसोलेट तौदुना क्यूबान सिंगबु नैबे याबा मौंगदा नैरिबनी मियोइबगी मिनुंगसी मचित अमा फावबा पोक्त्रबा डोनाल्ड ट्रम्प असे अतोप्पा लैपाक्तगी थाव हुरानबा होटनबदगी हिटलरदगी हेना साथीबा मियोइ अमा हायबदु ओइरबरा हायबसिनी मियामना हंगनरिबा असे अदुबु क्यूबादा थौना पीबा ओइना मसिंग यामलबा शहीद ड्रोन्स कया अरोनबा इसिंग लंबीदगी पुसिंदुना ईरानना पीखरे हायरी क्यूबादा रशियाना ऑयलगी मतेंग कया थारी अदुबु क्यूबा अपुंबगी दरकार लैबा ऑयल अदु पीबा ngamdri ईरानना वेस्टर्न जेनोसाइडर सिंगबु माइथी बपीबा अहानबा लैपाक ओइरगनी मरम अदुना ईरानना क्यूबाबु USA गी इन्वेजन दगी कन्नबगी दमक्ता शहीद ड्रोन सिंग असी पीबनी हायरी पृथ्वी गी लैपाक चामग मरफुत्रा हेना लैरिबा मयाम असिगी मनुंगदा अचुंबा अमदे असोनबा लैपाक सिंगी दमक लेपीबा लैपाक असी ईरान खकना ओइरी यूनाइटेड नेशंस ना तौगदबा थबक अदु ईरान खकना तौरी इजराइल ना फोंगना जेनोसाइडल चथदुना अंगांग नुबी कया पाक्तकना हाटपदा लैपाक अमतना थोकलगा इजराइल गी मायोक्ता वाकन नंगांग बंगमद्रिबनी मसागी युम कई मुनबीरगा जेल मनुंगदा थंबीबगुम चाना थकनबा इसिंग फावबा फंगहंदना थमलगा पैलेस्टाइनियन सिंगबु अमुक्कसु टेररिस्ट नि हायना लो सेमदुना जेनरेशन अमगी मथक्ता मखल कयागी क्राइम चथबदा करी सुहायब ngamद्रिबा लैपाक सिंग असिना ईरान गी न्यूक्लियर प्रोग्राम दा वांगांग बगी हक लैति हायबसिनी अचुंबगी दमक लेपा मियोइ सिंग हायनरिबसी ईरान नत्रबदी इजराइल गी जेनोसाइड प्रोग्राम असी यूनाइटेड नेशंस न फावबा थिंगबा ngamloidaba maramna Iran bu mapangal kanba laipak ama oihanba asi United Nations ki mathawni haina social media da masing yamlaba miyoi singna hainari Iran war asidagi lithokiba ngamlabadi USA na attack tawgadoriba laipak asi mathangda Cuba dani haina Donald Trump regime gi makok thongba official singna phongna lauthokrabani Donald Trump ga genocidal prime minister Netanyahu ga phone call amada ngarang wari sanakhibani maduda Netanyahu na Iran gi mathakta nauna attack chatharama taksin khibani hairi maduda Donald Trump na yaningdaba utpadagi khonkan launa duna khatna khre haibagi paw amasu thorakli aduga makhoi ani gi marakta chathakiba phone call da makhoi ani makki marakta yamna chauna mot khena wafam asi Iran war gi matangdani Netanyahu na Iran da attack tauba khudaktagi honingba aduga Donald Trump na lan asidagi mai laiduna chenthokning badagi mot khena ba asi chauthorakpani Netanyahu na Donald Trump da America asi Israel na kallaga thambani Israel laitrabadi America mut kani haina फावबा थ्रेटन तौरुबदा डोनाल्ड ट्रम्प मई हौन साउदुना नेतन्याहू ग खोनकन न खतना खिबनी हायरी डोनाल्ड ट्रम्प मसना ईरान वारदगी नानथोकनबा लंबी थीजरिबा असि कतर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया टर्की अमदी इजिप्ट न हायजरकपदगी सीज फायर सांगदोकपनी हायना लैपाकसिंग असिदा थंगजिल्ली मथंगदा अमुक सीज फायर असि कनादा थंगजिलकदगी हायबा मियाम न खौरांग न ngainari ईरान दा हौजिक एडवांस ओइबा लानफम दा हाना सिजिनखिद्रिबा खुटलाई कया लैरे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना अमुक हन wakal ten badagi Iran da bomnaw ama hek langsilakpaga Hormuz blockade tawriba American Navy gi member sing ising da Iraq na hannaba sem saduna IRGC na leire haibagi ingit pirakre phibam asida nakal ani magna miscalculation tawduna attack macha ama hek tawrubada Hormuz da achaubalan famama thoklaba yan leire prithvi gi miyam na wanariba asi thaw phangjilakba amadi thaw gi mamal kakhalakpa asi henjilakadaba ubadagini India gi oinasu oil gi
प्राइस नुंगतिगी लुपा अमा अनि हेंगतलकदौरी अदुगा था अनि फावगी मनुंगदा थाव सुंफंग फंगलरोय हाइनरी चेरक असिदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर मोदी दा इजराइल दगी लैबा हेरोन कोबो ड्रोन सिंग अदु मियाम दी अनथोकपिरगा ऑफिस काबदा सिजिनजगे हाइना तक्सिनख्रे लांदा सिजिनबसु इफेक्टिव ओइद्रे हाइबा ईरान वारदगी खंगलबा ड्रोन सिंग अदु थमजिलगा करी कानगदौरिबनो हाइना सोशल मीडिया दा मोदी दा हाइजरी नेटो लाइपाक सिंगा इजराइल गगी मरक्तसु यामना चौबा डिप्लोमेटिक की ओइबा मरीदा चिंखाइनबा अमा थोरकली गजा गी फ्लोटिला गजा सुमुद हाइना खंगनबा फोरेन लाइपाक निफुदगी मिउइ चमरी कुंथ्रा गी ओइबा पीस एक्टिविस्ट सिंगदा इजराइल न चथकिबा अनएक्सेप्टेबल ओइबा क्राइम अदुदगी चिंखाइनबा असि थोरकपनी इजरायली टेररिस्ट सिंग असिगी एक्शन असि इटाली गी प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी यूके गी फोरेन सेक्रेटरी वेबेट कुपर अमदी यूएसए गी इजराइल द एम्बेसडर ओइबा माइक हुकाबी ना यामना कन्ना यानिंगदा फोंगदोकली अदुगा इजराइल बु पनिशमेंट पीनबा थौरांगदी लौखटपा ngamdri haina news channel sing the fongnari Israeli genocidal naval force na Gaza sumut ko ba Gaza flotilla ama tongan balaipak nifudagi lakiba activist chamri ga kunthra mukna Gaza gi damak humanitarian aid puduna lakiba jahaz singbo international water dagi phajin khibani Israel gi Ashdod hithang pham da activist sing adubu torture tawba khudak kulhal laga pung kaya phu bachaiba abuse tawgi video ama Israeli national security minister Ben Gvir masamangna online da post tawrakpadagi prithvi gi laipak kayana condemn tawba haunarakli peace activist sing asina hangnari bo afam asi Israel asi miuba samaj gi khwaidagi chawba yeknaba group amani masida funding piduna genocide open oina chathaliba asi thingba ngamba kana su leitrabra haibashini freedom of navigation hari buhai adu Gaza gi samandar khongbandadi apply tawdaba aduga Iran gi Strait of Hormuz khaktangda apply tawgadabani hairabadi Iran no Hormuz control tawriba asi chummi haibasini miyamna hainaribasi aduga laipak kayana haujik thaw phangdabagi awaba mayok nariba asi laipak sing asina Israeli genocide activities da tuminna yengduna natraga open oina support tawbagi dandi phanglibani haina su ex tamioi kayana mot pinari Gaza gi damakta lakhiba humanitarian tengbangi ships kaya phajin khiba aduda South Korea gi president Lee Jae-myung na Israeli war criminal Netanyahu da akan warning tharaduna karigumba Israel gi lamsa ashina South Korea da lakpa taragadi international criminal court ki yathang induna Netanyahu bu phajin gani haikre Iran na US na ceasefire tawna si hairak ba khudingi fatafatta yarambagi nungi oiba artha hojikta miyam na khangnarakle CNN news na piba report amada Iran na ceasefire gi manungda makhoi gi missile amadi drones ki stock asi hanadagi ka hena semgatuna amuk hanna US Israel bu hit tawnuba sem sabo oiramle hairi aduga haujik Iran da hanadagi missile launcher amadi drone sing masing hena paisille hairi aduga drones missile gi parts kaya Russia na Caspian Sea fauduna puraklaga Iran da supply tawbani haibagi report su western media singna proof oina utkrabani pawasi pajabagaloina paika news analysis ki short news miyam da tahanjaba matang sidaloi sinjare mayam dagi kaina da bayathang ni jari